Mala ka changdar chai nyor ka dung did media ka chang jandang raw de badda ka paywal karon kin dang raw de jandang raw de diech an mak ba ngut gok bay nong la tla nong yeni chang ka dung did media tin to ko junub Sudan ka ne win mon do dien en wala ka chang jandang raw de badda ka paywal dung did media ba ka nong la da raw la ra nyam men to ko nyirol konti You're konti ka jongle state ning kon mandana tuoktin and wo take a defection malat ke mi wale ro wini baga ra jode and defection mi sejeno kata le ro je kan tin dia lo kon tuok that involve constitution mi jeno mira ude baga ra ka plan Dr. Guys men goro be yen bor ba waka kubu Goro ba kubu be for the first time ko rundang wal diech ko if you remember regard roba wa kubu ngogo tin nika 2010 during election so now after 15 years yen be yen ba wa kubu alaga no of jongle state rawoti baga madab den ko kien te baga ladie ga den to ko jinu Sudan dong ka kadin baga ra jodien en wala Minam similar con government to neural county, ngay condi al neural county o jongle state, ngay condi al neural county o ray lock, logo county neural county to alga gabalian, ngay condi al conor. So within gabalian, take a took the leakin, take a chain yar quay, take a chain yarlem. Munu mushakal corner wale, to a chain yar quay. There was your padding, there was put a rock. Kana dor mala chwala we kwa go kan gwa kon ninta mushakal ti ay melin kon tin menje na ka ayu wana ka aspela maji mo wana ko kumitin so jana go gor gor wayne di al jana kaling ka ngot kan mi yeme pan to cha ka ra jodo ko dung dit media ko wote ak dilar rodien ko area mi chejeno cha ka ra tin bo man personalities tin kon ti in ball constitution mi chejeno ne no kon no mushakal re gan bal Changu machakal wo tuok wona niam me la bay ne ko dung dit media la lar ne ko take activities ti kwa organize bol makwe was bol makwe the current commissioner of neural county me da ne cha appoint ke 2020 mulu te nang die jentam sina ko ko wo de re gan bal ko de woch ko nang die cha commissioner wan cha gere jongle state nyan with objective. So the same objective begang the core reality. Again, it talk about there is a fragmentation, Muller Reagan Ball, Mitoganate war gaje, to Bakurno Reagan Ball. And problem is no Mosher Melana wall take a door pitch target, a kume. Doro Konya, Quen Dormial Padding, Dormial Pultorok, Kadormial Panyang. Ne to tukduel mi jitana ya lar chwal ke chi nyar kwai chwal ke chi yol not all chi yol tukduel mulun ni empegamo ye keneria se chaka kwendo ne to kan commissioner bu na kwe kan tere diento ne to kan to urmula chwale mabodol tere dien ne to kan to urmula chwale gar ke tul check me ko kolonen pan tiai marotin arandien so kanai ko to ga issue milin ko rai loko mutu ko wote ne region ka spela mayu to ka spela maiji du wala ne alar ko activities ko organize ne do ko to ga area mo ko supplies ka mach ka day ka logistic ta ko la rai mo ber clear ko first day yo en wote ga ne mo ga mach ka padding fultorok kana we kwa yego to objective dien e wona ne bi ko koter ba koter lanken and the reason arwaje ci tuok ni ko medan e chawur mi jwal bol makwi min mo commissioner of neural county mo dung SPL maji ni me chajuk ji neural ko bi jien baat me mal me da ko jube me arek mo char me chayen so jen tu activity ndo ro
shagalat e wotor lat garodian ne de kon de ko ala spirit te budga ke sa right ke kui ga guys ana governor of Jonglei State governor of Jonglei State jara mete ga idea kel gan bul makwe ko ba headquarter of neural county ba os kalanken ba nanga padding so the reason nanga padding e about you kan e to ta ja target ta ja ko kwen nuondo kel ga bul makwe bi dilemma be you talk sheme talk so no headquarter chaos ko togre gaaj ci friction kam jilankin ke ci padding ci pit to ko kon to kon tin dam ya chop the guy is one person mid the guy bal rew de jola bol makwe ko background as a person e wurjang ngai ga bal dial ko gon makwe was e wunwora mi de mi ju kwene ya jan cha ga da mo cha dab enya jan pidere jan la to ngai long to jan the first time we be re nuore be nen be lo ko nen be panyang be nen we la dol we ko lo ok cha kwen ni man de cha da ko le ne ke ya da chwe yen yo ko ko panyang chwe lu ni jan chwe bo nong na ra kala chwe yen yo dol goro ko Uganda no bare gan ban nen ne jak lo de jog la kor la commissioner me ye kor be jak kor sal fakir ko kuchi na re so ta mata re gan bal chi ur mata gan bal lo de ndong ko une yang bar na kana bar na kana ko kui de gada no aram to objective de me lo de ne je re gan bal ideologically jang ka kek e ur gan bal so na bol makwe me chi ga struggle te ko na la da kan ja ko ne wona ne cha headquarter dunga nyirol cha wo do kan ka lang ken wala te tin ja nang ka padding dorien now cha lo yem dorien goro be go ka padding be nang wi kwa go cha na jo go kwa ya matar cha matar ko wi kwa go mulo re mi alle na la nyurtin nyuru ko ego ke nyuru padding ti sire ne kon ta padding jaga la tok oro je ku me nang no dorien ni dor gwan so cha wo do ken cha wo do wano en headquarter mere ude e ure ne tara rajo da bo bad me chi spiritual leader no makwaj me ta mobilization no nang risk commission we ka makal Chuang group mo mate bol makweyo plus kanere kono ya kwen chwaro organize chwayot some part of ayot dorme chwala padek chwa attack kan yo na wana to divert the attention of makwaj ko belunjok and of course makwaj belunjok they succeed in that akel me ala da kerno mko antame chako joy pan chi ka ni por chi wur mala chwale gar ke tol chek kan kan ro de lo kel chi ro wa no no kan ni kon ne ku me ja ka te ka u on ne dik ki wal kel min mo kai re lo ko te de ya u mi ki wal kel mi tere gan bal thang yu yen ngan ya la ga bal ya ren mar ku me swala ma ji cha ki wal kel ti ami cha chop e kai cái gì ngon cái cầu wall kia cái dân so me gu re balat e jana gan ni cha nyong ka spela mai u la na kwa promote ko nguda kel ka amit mi jena luak mo korbo mo ken ko na dich tu ga de ke 2005 ko kor mala chom la ka mi de jana cha nyong ka spela mai u yen kai gararo which is not the case e woda na te mi to na yen bi shi ga jak min kula content of right dana wale ko chi nyar kwai ne di wona ga bit
ta ga lat ken de ngai ken ne kon ten ngai ga lat ngun dang ti ba kidi ran ne ngu ya lat ku chi nyar kwa yo ngun dang. And if that is the fulfillment of this policy, which is what to walk. Ko ye to walk bi ni ngalo. Ko now chaga mo get bad objective. Ko wo mi charo ko lo ko pading ala chi nyar kwai. Ka ne ba kume mana da pading ba loy ka langken ka bom. Ba bul ma ku ya ju ka langken ba loy ka langken ka kor. Ana no hi Korean ka ga ba lo ko ken. Korean ko lo dial. Mu kana calculate ken. Tung ni widian mi ra yela ngun dang mi jen tuk den me ko chi nyar kwai ta ko koma and they need to think twice kum ba ngun dang ba mu ga chan ko roi da tok ko tuk den bala tok and if it happen ni ba bele me kan ne ya kwen re ga abul ma kui now ga ke tol shek pla ro kien to ko chul tin ko nen doj yara matin and of course ko chul rana yu mente bor tela wazir ayo ni ku nya kwa ni wala re ma char ta de bor chale wazir workshop ne ko la da ke lu bor workshop a minister of gender child sexual welfare timela de gol limela de workshop no ko organize under the matter about sexual welfare and child protection baka attend that is the only thing chale wazir workshop ne for 5 years to sabade la ro ni chwana melen meta ko ko chodai ko ko ru ndang die nothing now ja fear the screen ajeni dilinker a chairman me akwanya parkul mu ko represent rai logo pan jalo a fear ni ko pading ajeni SPLM maji lanu SPLM waye deji kel tela SPLM ayu to ko contradict ro ya kwanya pan ye so ra mo here am di ro de ni do re ne bi ga ni ye ko kol chol de this time ko gur nang bi te tim ngujen ngwe la do wazir workshop na le ban workshop ni ba watin ba te yoru jaga that is all feeding e chama bor ga ko run nang bi yit te lat miteje so taro kadi ko lor ni dorme shwali lanken jeta na jaro to ko jak ka pading ke tay ran ling kono ka ne ni kono ji kairar ka spela mayo mere ude jere gaaj bor wada ka kub tabara mi yoro mo raj me sensitive that need people about kubu ko bi chartine gwa ko re gaaj te na wol de ken mo akubu men pele wo ka kubu na wol de tege time ne time dan e ken junum ni chup me ken na no ka independent te ke la jalap ne kubu ko to ten ke election me yina chup na to 13 chwa do ya ko jube te ke la jang from 2013 up to now ken mo wa ko ko runda wol budrew ti ko ya root ti ja root ya kubu kuire gaike and number 1 is a contributing factor ka problem no ko to re logo sia de ko jub ajere nak low ajere dag low ajere pen low and development mi dara lat ko dubdi ñun wan so me to wala ya no kuma self ke la kuma den jaja ko ke no jongle state ko la ra na ba yene ba ko kub the question is ba wo kub te ko de dur ji kub ngaji kub di alga ni chang no dorien o te gar la gar kub to go to gar wal cook to go tienda chaka sacrifice ya ka kok ke kwor ko bo na kwor ngay con đi ngay con đông ta wala ta luộc ngay con này ok so one of great mistake cái guy mi chả lật cái con giờ cubu mi bé cái cubu for the first time ba chỉ tháo lật để thấy đi mi bị beno này thì khăn này thì này đi sacrifice cái khổ rủ chẳng khổ là bây giờ
ka pain ken kan de ti ji ku min odien agar nya lew biliw gar nyaman goñ biliw chan wa jor ne no je o jana ba no ne je ga ke the reason ba no je o gar nyaman goñ biliw and we know the story of goñ biliw ye ko le pelo ba ko ngku me pero ba ring na ko be ba ko no ko be story ngai ko ndi ala da ko ne yu goñ biliw ne mel ga cha ibran ngai kain to the guy to agar nyale au to no kube ke go be legacy of going to be implement shall impose on Jacob for I accept ko dublu ko ala ye kere guy so now go robe yen ko kube ko ja implementation ne ko kube e go be wada and you don't surprise ko it ko ro ba kube dere wo go kube e nang wara den she me wo go lanken she nang padim in case of anything me ba to ko kum o nyuru ko wo do ko be wo kan be chara no ngun no pai wor ke de cho banda me la ro be chara to ko yo jong state e kai pa yam no do pin ba wo dun tap ko ti ma kan de tel bes da we regard without positivity me tele me no ye wo do le ye ke wo me yana lar me dana wo chi ne de ben content ku be sel fakir ma yari jenen ke to ko ro wala je timi ke yana wer obu re ga ramete didi ko por jang no gare lo ko ngunu je ta ne yana pading kan lanken me to re gan bal there is no need for a guy ko de wo ko anyur ko jong lei official lo ke ke jal government official ya go wazir ka mo ko bele dam go but jen na zagat ko be mi ko bele gare ba nyode kerga me anyod go ndu liyo ya pe ni jo ko nge jo ko be man jen ba nyode so kerga wai ko yana link nen ko no social media o na do lo ko be but this issue right me go man the port one ko ndi ala kontin ko re ga ite reason de na ko be mi jiko ro mo position ko yika no goro ba wa man ko ne ndi ala kono nanda mana ga support ko wa ba reason de ala kono ko ne yer me da ne ladne ko chaga pen ko nyamani going below and the reason there different come going below can re ga so there is no need for him ko de work ko this time Mudina situation we jenem. In summary, the topic no kondaro, I meant to Oregon bal, defection, nan and corner, malatke, a chinyar quay, can a connection nigger, catego ken. Nak all that very clear, and objective being chinyar quay me will be yen, kapading, kapanyang, we quay a gook, kapultoro. Iba kor kap ka lanken en tok den bolo dial ni ge bu ko calculate ken wrongly at the end mo gen roi ni wundang ka wat ken ko shi nyar kwai de lar biriar bigariar so no kel mera uda je nure ga ja ro jodo ko jukube their position e ure ga cha gor bo kube amani mi she didn't allow Konya a lot. Check answer to people about Kobo. Then Bagu Jubir. The Kulaben. So the other local day, Rajodi and Digo Cholo Kenyan Changawal. I like Changa Nanga Badaga Pai one. A Manu Banlarum go Ken the boat to Watango, then a lot of Kalat Changawal, Lola Ted Gochi and thanks.